bafowethu ayibambi inomuntu phansi PKTT. Hayi ngoku ifuna sibe nebhongo mongayo. Sayibambe i-suspect ezi-5 kwela cala lasemfuleni municipality. Nizakhumbula kukhona i-whistleblower apha eyaza nezitsholo ze-corruption zakwela cala lasemfuleni. Akubanga kudala bafowethu into yakhona kwathiwa nje ayisekeduyuliwe. Uthe eduyulwa njalo kwathiwa nje PKTT seyithi la case yabo. Yini kwaba zinsuku nje ezimbalwa seva kuthiwa hayi seyiqalisile ukubamba kwela cala. Nangoku ke bafowethu namhlanje nge-23 ka-August 2026 seyiphinde yathi B i-5 yonke kwela cala lasemfuleni. Kwa the very same PKTT bafowethu ilama arrest nje okuthiwa asendleleni ayeza. Anilibalanga ndithi into ba last week Thursday kuMadlanga Commission sesabamba esisigelekeqe esingu Stuart ichomi okanye associate le yabo General Shadrack Spear nabo Faithel Adams ubanjwe ngolosine bafowethu. Hayi futhi sambone ezibambisa ngokwakhe pha kuMadlanga Commission. Kwangolosine njalo bafowethu kwathiwa aman sokubhekwe kwakhe kwayo search kwenziwa i-search and seizure yezibham into bebengathi bayazifuna nje pha kwadwa uzameli bamakanduluso bafowethu ajonge kwicala lasePietermaritzburg. Sikhona ezinye ngathi isibhamu okanye isibhamu ezifuna kwela cala. Phansi koba ke ngoku ndinayo into ethi ngoku azavuka wonke amatyala akhe. Ngethe ngomcimbi wokuvuswa kwamatyala bafowethu. Niyakhumbula ndithi la matyala kaBrown Mkhotsi esawava samangala sethuka sonke bafowethu. iNPA iwa reviewa wonke ngalo mzuzu kuthiwa nje azavuka phansi amatyala kaBrown Mkhotsi. Ngulo beke safunana nenye uku-applyela again ibail. Hayi ke njoba ebhizana nemicimbi yebail nani hayi ngapha ithi nje iNPA sivusa kwa labo songathi ayabola amatyala. Bafowethu yazi criminal justice system yethu iyasipha ithemba kancinci. Bafowethu ngithetha ngemicimbi asecourt apha. Brigadier Julius Mkhwanazi nizawukhumbula bayile ento andithi uqala kwakhe kwabanje uBrigadier Julius Mkhwanazi plus abayi4 kwaphinde kwathiwa hayi sokwengezelelekile bafowethu so bebeyi5 so ngoku bayi6 owe6 yi-girlfriend okanye yi-partner eka Pretorius. Nizamkhumbula uPretorius ngulo wana owathi eqaleni ugejwe zibullet eziyi16 bebezama ukumdubula but wasinda. Hayi ke yena self waze wathatha umpu esegarage ehamba kwanale partner yakhe. Hayi wajongisa umpu kusiqu sakhe wazibhekisa kokhokho bakhe ngokwakhe. Phansi koba ke phofu seke beseke into ba esazi into ba uyasuspectwa okanye uyacholeka kubulaweni kuka witness D. Hayini ke bafowethu ipartner ithathwe yenza ususpect number 6 apha. Hayi bafowethu mosi i-state oko kwezi cases zo Brigadier Julius Mkhwanazi bengena ba-applyela amabail baphume bangene ba-applyela amabail baphume. This time bathe beyi-applyela sathi state door. Sithetha nge-schedule ngoku apha sithetha ngo-schedule 6 schedule 6 lena so into zama-bail apha siyayi-opposa ibail. Uba iyawuzala nkomoni bafowethu asiyazi silapha ndithi kulo mcimbi wama-court cases wethu. Bafowethu uSergeant Fanny Nkosi eyakhe icase ipostponelwe i-15 zika-September. Uvusimuzi Kate Matlala simlindele into ba kuza yena kuMadlanga Commission kusasa nge-24 and ulindele ba nge-24 na nge-25 aze kuMadlanga Commission return back and reason being after i-28 i-trial yakhe leyo kuzama ukubulala oTebu Othobejani no Brajo Sibanyoni plus DJ Ventis iqala phansi yaqhubeka futhi ngoba kwangoku bisaphoziwe so that's why beyabaxela because nini nanti kwakuthiwa isimlindele into buzaza nge-1 kwajika kwathiwa makabe siza ngoku. That's why ezasimlindele yena then ke ngoku kuza ngena bono Brajo Sibanyoni uqobo khona i-possibility because bathe bane open day so sizayivisa into i-witness ezawuza kuMadlanga Commission though at the same time bekuyibikhona into ethi ngoba kuzaza uLieutenant Colonel Governor but ikhona into ethi kukhona imicinjana kusamele ayiqoshelise njenokwenza nezi-statements since kumele azophendula into yoba inkuntshu ezingathi zemali unazo kwi-account yakhe phansi kwezitsholo akanazo ivelaphi. Siqhubekeni bafowethu size apha kwi-28 28 silindele oBrajo Sibanyoni kuukuthi nabo beza udingakala ubafana Sizani yena ukuthi bafana Sindani udingwa nje for 1 day but uBrajo Sibanyoni udingwa for 2 days bafowethu. Qha ingxaki kumele into yoba bayebuyele kula case yabo extortion eyasempumalanga le bafowethu yavele nje sayenzelwa nje umhlolo nje ngayo la case nayo iyaqhubha bafowethu. Ndiva mosiba i-court cases zethu ndithi zibhizi ngephi indlela. Hayi namhlanje bafowethu amapolisa wethu ngendlela wabhizi ngayo afumene izibhamu eziyi100 sowethu
nina nanikanayiva loo nto leyo because laa nto bokungenzeka nje into nje kuthetheke nje into kube khona into ibafumbathiswe kungabi indaba zalutho. Right now ayini bafowethu egqiba kungena uskippers kwelaa cala lase-Limpopo unational commissioner wakhona bafowethu sokufumaneka iziyobisi ze-500 kwelinye icala bathi 500 kwelinye icala kuthiwa 600 million rands imanufacture kwelaa cala lase-Emisini. Bafowethu kwakuloo mesina leyo kula macala lawana kuphinde kwafunyanwa even illicit cigarettes. Ininzi into eyenzakalayo right now. Andazi noba imithombo lena kuvaleke yona okanye kwenzekani. So I just thought I should give you guys the heads up so that sithi siqala iveki siqale sisazi noku into yoba zintoni into esizilindele kule veki lena.